الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. هذه ميدو الجلوالا ميغسكورا حادثاتي الله سبحانه وتعالى كريت قرآنك بيان قد وافوا هذا رشق واهك الله سبحانه وتعالى رشق بيك هداية دكيو متكا الله سبحانه وتعالى الرسول بيكلو نورين جن رسول بيكلو إبغوتك فنوبي أدر شجوا الله سبحانه وتعالى ميرا شجوا هكا بيان كل دبا فوني سورة الياسين ج 13 وانا آياتهم فشكين بس 30 وانا آيات بنيل ميقولون الله سبحانه وتعالى بيان قد دفعني مي آيات هوغا إكلامه مي حادثة هنگا فوني كون رشيك كما آدم فدان إرشا الله سبحانه وتعالى فنوبه برسول نكي كباكا بيان قد دفعني إنه هنما سكلام بيان قد دفعني إرشا إكلامه رسول تك فنوبي كموكا ما نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم के दावता मक्का के मुशरिकों फुरगस्ती देखो हदा हिदुमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिसाल की गोतुगा मिरशु गवाह का बयान को दिलवाफनी मैं को तो यासीन सूरत के कलाम वही को रवाफनी वदरिब लहुम मसला अदि कले के फान इबामी हुन्ना मिसाल जस्सवाश माने कि मक्का का मुशरिकुन एमी होंगे नुकियमंतन कमा एक अंकमुगा कदे के फान इबामी हुन्ना रशद के मिसाल जस्सवाश वदरिब लहुम मसलन अस्हाब अलक़रिया रशद के अहुलवरिंग के मिसाल एम रशद का दिरुल मुंदिया बाइक के मिसालों कदे के फान इबामी हुन्ना मिसाल जस्सवाद वाशे इद जाअहल मुरसलून इबामी के गाता रसूलुन ता बड़ागे हिंदुगा माने कि इम्मे रसूल बेकलनु अल्लाह सुब्हानहु व तआला एर रसूल बेकलु नवरिन जिन बेकलु एर शक फोनवेवी आज रशक अहुद वरिंग वाहक हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला एर शुग मीहुंगे गाता एकलांगे फोनवेवी रसूल बेकल फोनवा एबामी हूं अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलकंकुर मशा निकंकम एबामी हुना आज नसीहत देवुन एनम सेबान इनकार कुरुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला देवना रसूल बेकलक फोन गए हम ए वगुते फोन वा एबाम हुन दावत देव एबाम के मुचम हुज्जत गायम करे फिर हम कलाम वही करवाफनी इद अरसलना इलैहिम इस्नैन फकذبوهما ए तिमर रसकला एबाम के तेरिया दे बेकलम फोन वेबी में रसूल बेकलम गोतुगा दे बेकलम ए वगुते गा तिमर रसकलांगे फोनवे हिंदू गए फकذبوهما फहे इबामी हूं एदे बेकलम दो कुरे ए बेकलम दावत इबामी हूं कबूल नुकुरिए एंद अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही परवाफनी फअज़्ज़ज़ना बिसालिस फहे तिमर रसकलांग एदे बेकलुना गदकन देववी में तिमन बेकलक फोनवा रसूलुंगे कोतु हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला इ बगुतेगा तिन रसूल बेकलम इबाम कैरिया फोनवे इबेकलम मी बयान करवनी फ़क़ालू इबेकलम कौमों के मी होना मी बयान करवनी इन्ना इलैकुम मुरसलून हम कशवर मुवस तिमम में बेकलम नकी तिबाम में तेरे फोन फ़ावा रसूल तक हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हज़रतों तिबाम होना तिदुमक बयान कर दे मटका एकलांगे रिसालतो तिबाम मटका फोर मी आज फोन बुनो रसूल तक के तिमम में बेकलु नकी एहिदो एबामी हूँ एबेकलु गौमों के मी हूँ एबेकलु के रिसालत देखलो हदा एबामी हूँ ईमान नोमों के हुज्जत की कोतो के एबामी हूँ मी बुनानी क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना एबामी बुनानी तिय बेकलु वागं कशवरी हम तिमम में कहला इंसानों कम है हमारे के बैम ईमान नूमुगे हुज्जत के गोतुगा एकमुगे दक्कान बहाना के गोतुगा एबाम मुबरनी तिय बेकल वागन कशवरी तिमम में कहल हमा इंसानो फदान तिमम में गोता
kaaboy eba olaye timammen gota nida galmi adi enum wes eki kankam eba kuramoy heme bami hum edeni mane ki timammen kala insan kamuga wati timammen iman nuwanam ehma bami burne ehma ma antum illa bashar ehma tibanu gani tibekal noye timammen fada adam dari not insan kamuga menuwi ehindo ebekal ngege jawabuga ebekal mudalwani qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun ebekal ngi vidalwani ge jawabuga timambenge veri raskadange molad den odige mane hama kashawarum wes timam bekalun nakimi tibanu betere fonui fawa rasulun kamuk emisnawadawa tin bekalun effahara tin rasul bekalun effahara ad Allah subhanahu wa ta'ala fonunge emuna hujja qaim koro matak adi yakiga ebekalunge gowale mumma ebekaluna ijaba nudibum ijaba ebekalun bayan korowani wama alaina illa al balagul mubin em timammen bekalunge maccam hoti tim faarwe bayan wege miwa hikita miwa kantatta bayan koddinume hewarangal kotu em timammen bekalunge zimmaige gotuwani timammen bekalunna Allah subhanahu wa ta'ala lawafwa masuliyataki timammen bekalun mikam for koddinume ei emiha rasul bekalunge wes zimma kiyai for koddinume hidayat kiyai Allah subhanahu wa ta'ala devawaicha heme man nabiya sallallahu alaihi wasallam ke hadith ga bayan vyasfani qiyam dua hoga komme rasul bekal komme nabi bekal wada gannawane e bekal ge qawmuge mihuna kiba e wada gannawa iruga bay rasul bekal wada gannawane jamaat ge mihuna kiba anibba bekal wada gannawane mikotab gos timmi hunna kiba mane bekalun gawmu timmi hun iman fwani anibba bekalun wada gannawane demi hunna kiba anibba bekalun wada gannawane ginikanya mane ki ebe kalunge qawmun evves miya iman nuwaha luga wada gannawane ginikanya ekani mahshar ma danu e evves sadega ebe kalunge gowale vewma ebe kalun bayan ko devum huli unikama konno enama sei ebe kalun qawmutum ge mihum hidayatan inkar kurun geso hem Allah subhanahu wa ta'ala mi fonuwe vi rasulun isma koran timam ge maccham di for ko dinume ekam qabul kurma nukurungai emihunge mati ekkami hema for ko dinume timam ge maccha oti adin fadan ya akiga ebamihum ebe kalunge dawwata inkar kuramu gos emihum ibunani emihun nje huriha badnasibe huriha undagu taken huriha musibate mi kurimati wani ebe kalunge sababun kamuk emihum ibunani qalu inna tatayyarna bikum ebe kalun qawmuge miho mi dannawani tiebe kaluna idi timam menna sumpakan aistehich musibata undagu kan timam menna ebe kurimati be hem emihum qabul kora gotuga emihuna dimawa huriha undagu kam musibata mi kurivati wani ebe kalunge egowalawa gowalunge sabun kamuk emihum qabul kon egota ebe kaluna dimala ebe emihum bunamundiya dengya kiga ebe emihum ebe kaluna inzar demo mibrani la illam tantahu tiebe kalun hutta nulabba fi kamuga waninam em hutta nulabba fi kamuga waninam konkametto hutta lumami edeni nubakamen ebe kalun kurawani kinu ehnam sebami hunna duniyavi gotunna ukhravi gotun kamiyab huri magak ebe kalun goala bawani em ekam hutta nulabba fi kamuga waninama lanarjumannakum ham kashawarum istimam mi ham kashawarum timamme tiya bekalun rajam kora hushin mane ki galun tala tiya bekalun rajam kora hushime wala yamassannakum minna adhabun alim adi ham kashawarum wes timammenge faratu tiya bekalunge ki ga koluga boduwegemba ukubate bihe hutti mane timammen fushu dottora taka aniya taka undagu taka nuriha kamiti mammenge faratu tiya bekaluna kurimati kura hushi inu jawabuga ebe kalum midar wani qalu ta'irukum ma'akum
එවේකම දන්නවනි තියබෑ මීහුන්ගේ කන්තත්ත තියබෑමුන්ති කුරා ෆාෆතක තියබෑමුන්ති උරදුන් තමුති තියබෑමුණ ඇකුගේ මානකි තියබෑමින්ගේ උරදුමුගේ සවබුන්නේ තියබෑමුණ කුරිමතිවා කන්තත්තගේ තියබෑමි හොන්න කුරිමති වමුන්ති අන්නනි අයින් දුක්කිර්තුම් බල්ලන්තුම් කවුමු මුස්රිෆූන් තියබෑමුණ හඳුම කොද්ද වුණීම අල්ලාහු බගම් අවම හඳුම කොද්දී Allah subhanahu wa ta'ala kiman teri uma tibami una handuma koddi goa lebunima e tibami hu ti dekolo hadaniti bal antum qaumun musrifun ehne kamugo tibami hu nakiti faafa kurumuga israf kora gawmege baiki maniki faafa kurumuga intihaya gosfawa baike tibami hu naki emima algor misnawe mi hadisaga Allah subhanahu wa ta'ala ke tin rasul be kalum wadage mi goada wani erash evami hunna erashu ge mihun ekama inkar ko mi dekolo hadani ebe kalun imamuma ebe kalun ge goada tabawuma de misnawala wa kantatta hinga diya boy ekala ban korwa fani kantatta hinga diya gotaki ajab qurani me kame adi khilaf kame hinga ge midani erashu ge එහෙන් හිසාබකු මිහකු මියනනි එකලා වහී කරවා ෆනි වජා මින් අක්සල් මදීනති රජුලුන් යස්আ ඉරෂුක එම්මෙ උතුරු ෆර එම්මෙ බිද්ද ෆරාත එම්මෙ